Anya laki din! Ala, Ramon, lakay. Natay ka nun ni bakit rimeng, di tadaya. Ay, kung naakon kat nga damatay, bakit? Ha? Kasano ti pan nakaamom nga damatay? Nagparik na kanya nga damatay itabulan. May saa bakit ti matay? Anya, mapugtuam no adda matay? Gawin! Kuno da pulimi ang mamadto. Anya? Saan la nagparik na kanya nga damatay? No di ka na itagtagainap ko pa'y Agsasao ka kaditipod no? Gawin mo! Sige man, no talaga mo't lang anapugtuam ti ipapatay ni Nana Rimeng, anyat impatay na. Nalipatan na, tinagangayos. Anya? Kila, at di papatay ni Nana Riming nga, pare Ramon. Nakita lay din na minsan na magmag na tiyo. Kasta ti biyag, paray. Kamay sa amok amatay day dya bakit? Anya, kasano mo ti pan nakamum amatay ni Nana Riming? Kuno may sa kamamadto. Ahos, Gawin! Dahito ti putam. Addan to umay abagyo no bigat. anya, ayaw na yan ngay. Agbagyo no bigat, paray. Wen! Nagpiksa. Kasano kung mga agbagyo? Kaya nagpintas mo ti panahon na. Napintas pa'y itatasaan pa'y asimang pati bagyaw. Hmm. Ay na, 100% nga agbagyaw pare. Uray po utang. At day tan tinapigsa nga angin bakit? Agbagyaw. Ay, wingaraw, lakay. Sigurado nga agbilib manen kanyak ni pare dadaw. Taimbaga ngamin kang kuha na idikalman nga dadumteng anapig sa abagyaw. Anya? Kasano ti pan nakaamaw nga dadumteng anapig sa abagyo? Jak ibagbaga. Nalainga nga rod amamad taw. Mariknak no dadumteng adidigrawon no adamatay. Anya? Alalala, isaram dagiti tawatan eh. Pumigpig santi angin. Talagang agbagyaw. Naglaing, na pare Ramon. Napugtuan na nga, agbagyo itangal daw tiyo. Anya, napugtuan ni Ramon nga agbagyo ita kunam? Wine ba ka ito? Mamati akong kuwana. Kabailan na nga, agpaiso ta agpugto. Patpatyam. Sa anak amamati akabailan ni Ramon ti agpugto. Ape anak ko nam dahi tabakay. Kano nabuyak idikalman iti damdamag nga adda dumteng abagyo ita. Anya, Mamati kalauna yan kin ni Ramon. Di kanto mga minagbuy-buya iti damdamag. Ala, Ramon, lakay. Nadisgrasya ka nun nila kay Tomas. Ay, kunakon kahit nga dala kay ama disgrasya. Ha? Nagparik naman ang kanyak nga dama disgrasya alakay. O, na yan na pasamak. Napugtuam manan nga da madisgrasya. Gawin! Nagparik na kanyak nga dama disgrasya alakay. Kubo alakay ka tinakitak iti parparmatak. Anya? Agpaisumot ako ba nila kay Tomas? Ay, isong agpaiso. Nila kay Tomas di nakita iti parparmatak. Ay, nalainga ka talaga ang mamad Sige man. No talaga matla ang mapugtuam no anya tinakadisgrasyaan nila kay Tomas. Ibaga man. Kwa, natinag mo nila kay Tomas. Aha. Kunak man no nalaing kang agpugto. Saan mo't ang natinag ni Tata Tomas? Anya? Dinong party motorsiklo, jay bisikleta na. Ay, isumit! Natinag nila kay Tomas manipod iti bisikleta, gaputa na dungpar nga rod iti motorsiklo. Anya? Anya ka nga oras ana disgrasya nga eh. Alas 10 ka na, iti agsapa. Sa di no lugar, tinakadisgrasya na. Ije ka no batog, ti gasolinaan. Ay, piman mo nga rod, alakay. Kumusta ka ngayon, Tata Tomas? Ay, nasakit pala ti patong ko, Ramon. Dandani, jak pala maigaraw.
Nagparik na kanya ka madisgrasya ka. Anya? Amok adinong par nakatimotorsiklaw. Iso nga imay kasi narungkaran. Ay, kasano ko nagparik na kin ka, ti pan nakadisgrasya, Ramon. Ay nalaingak ang mamado tata. Nakita ngamin iti parpar matak tinapasama kang kakay. Anya? Alas 10 iti agsapa ti pan nakadisgrasyam. Kun ije batog ti gasolinaan ti nakadisgrasyam. Sana ya? Ay, amumot niya paisaw tinapasamak kanyak, Ramon. Kaya nalaingak nga raw. Napugtuak pa yung adadumteng anapig sa bagyaw. Anya? Kaya uwan, pudno ti bagbagak. Uri agdamag kayo kung ni paridado aka anakam. Apay nga itakala sumang po bakit? Napanamay, tapay nagbayag ka nagawid. Ay nalakay, nagis-istorya kami pa'y akan ni Auntie Ising. Apay ni Auntie Ising. Ay, no inulit agtatakaw dya balay da iti rabi ay. Ay, kunakon kahit nga damatakawan. Anya, amo manan nga damatakawan? Kuwin. Nagparang iti parpar matak nga damatakawan. Anya? Ni mo gayam Auntie Ising ti matakawan, nakitak iti parpar matak. Ay, kaasi mo nga rin no kasta. Ay, madandanagan ni Auntie Ising. Gapot agmay may salang dya balay da. Kasi mo ti di agdanag ngay. Ay, no, amok na ko mga iso ti matakawan iti parpar matak. Pinakdara kadagos. Anya kalakit din, Ramon. Parpar matat ibagbagam kanyak. Kaway! Kano naglayang ang amamad tao? Amok ti mapasamak iti masakbayan. Ay, no talagamot lang anag parang iti parpar matam amatakawan ni Auntie Iseng. Anya nga rod tinatakaw kan kwa na. Alaman? Tinakaw da jay TV na adakkel. Saan a TV tinatakaw kan ni Auntie Iseng? Inalada, dagiti agkakangina nga alahas na. Ay, wang gayam! Ay, kuna no TV? Ay, sumardeng ka man, Ramon. Saan matapod no ang makitam ti masakbayan? Ha? Agpampamarang kalaang. Ay, saan nagpampamarang bakit? Talaga ang makitak ti mapasamak iti masakbayan. Amok ti tinakaw da ken ka, Auntie Iseng. Anya nga ay, Ramon. Tinakaw da dagiti agkakangina nga alahas mo. Ha? Ay, kasanaw ti panakaam mo may tidayta. Ay, kano nalaing nga amamad to. Makitak ti mapasamak iti masakbayan. Aniya? Uy! Kasano ko maamamwak, anatakawan ka idirabi eh. Oh, Ha? awan ti sabali anakaamwak, anatakawan kayo idirabi eh, antay. Nagparang lang amen, tinapasamak kanyak iti parpar matak. Naglaing ka matano kasta, Ramon. Wala! Naidumduma ti kinalaing ko, antay. At the supernatural power ka. Apay paray, tapumanag na ka mo diti paraanga mo. Ay. Ay, nagrairan na kitag tatakaw, pare Ramon. Saan lang ni Nana Ising tinatakawan dito lugar tayaw. Anya? Dua babalay ti inuli na kitag tatakaw, hindi rabi ay. Ay, kuna kung kay. Ha? Dua abalay, tinagparang iti parpar matak ang matakawan. Anya? Makitak namin ti masakbayan paray. Diya lang may rupahanan na kitag tatakaw. Ay, sayang paray. Di mo laki din na ilasin, tiro pa na gijang agtatakaw. Rabi nga minti pa nagparang dagiti agtatakaw iti parpar matak. Kumano aldaw? Nagsingit. Ha? Nakamotorsiklo ka dagiti agtatakaw. Nagparada da kano iti adayo paset ti kabalbalayan kay. Ayang. Gawin! Agwari ka. Apay ta pumanagna ka ngay. Ay, Anya sapsapulan. kung naaman no makitam di masakbayan, pare Ramon. Rumbang kumang, amumon no niya ti sapsapol. Ay, kwa. Ay, agwari ka. Di mo't agkuriti superpower ka. Iso adya ka mo. Sika talaga. Pare Ramon, sapsapol. Di kinilas ka winter ti asaw ko. Ramon! Tinga, agring ka. Ay, Itay pa nga tataon na kiti aso. At ang samot
tao iti ruar. Maturo ka din. Sana tao ti tatawalan na kita aso. Anya? Ang mga nung tatawalan na nagiti padadang aso. Among matan nga ano tagkatang-katang nga aso ita arabi. Nga ta, ha? Weng, di ka kadyagta na kunay. Nungay agtatakaw di tataulan ti aso. Ay, apaw. Saan nga tatakaw ti tatawalan da. Wala lang arunan. Ay, turbo ka ba di pa naturog? Waturog na kitain na. Asino di sa nga iliyo idirabi yole? Ha? Ay, saan kami mo't ang nagsangaili itirabi Verna? Apay aya? At damot nakitak alalaki ijay paraangan nyo idirabi Isumat lagayam at tumanaol dagiti aso itirabi Sino nga'y dagiti anakitam? Kunaklakit din no sa nga iliyo dagijay alalaki. Ay na, ang mga nagtatakaw dagiti Verna. Nalabi, Julie. Sapay agraira dagiti agtatakaw ita dito'y ili tayo. Ingkasimpaan dagiti nadadaol nga alad ti balay, lakay. Ang mga namangastrak dagiti agtatakaw. Awan tagtatakaw. Danag mo na ya. At dangarod nakita ni Vernang marubayan dito balay idirabi Dagiti agtutubo dagijay nga standby. Saan nagtatakaw dagijay? Ay, makaamo ka, Ramon. Sapay agraira dagiti agtatakaw dito ili tayo. Ay, saan la amay may sa tinatakawan ng dito'y lugar tayo? No di ka taludan. Ay, ungayan bakit? Isaga naman di paggatang ko iti abuno. Masapa ka mapan ni farm supply no bigat. Sige, Ramon. Nakaturugan ni bakit? Nabanong lakit na naglabad ito. Ado nga mintili na baan na kahit. Ay, urisak. Makaturturog ako. Dapay ko mamaturog tagbuyak iti basketball ma'am. Makaturturog ako. Iturog ko. Basapak pa yamapan gumatang iti abuno. Ado ti abuno ka mulak itong bigatan. Si Mang Putin ni pare Ramon naging matang iti abunaw, yulay. Nay, saan pa'y madadaw? Apay aya? Kadua kanong agabunaw itong maramdaman. Isong ay maya, dito balay iyaw. Kasta ka day? Huwag yulay. Ado kanuka, diabunuan na amula na. Nalabit nga agawid ang dayjay. Urayag nga rudan dito balay iyaw. Agkuyog kami to na mapanijibang kagyaw. Sige, dadaw. Urayim latan ni Ramon dito balay. Kasi dega ko niti paggatang iti abunaw. Nakasagana mo't katigatan ko na. Adumot ako ti imot ko. Takasano? Naglawa mo iti bangkag kong abunwa. Di kag tignay iti takas. Nakatutok ti imo kong iti bakrag mo. Ha? Anyat masapol mo? Itad mo kanyak ti biltbag mo. Tarasan! Sana, kino paggatang ko iti abuno dayta. No kasta ka patay lagat. Saan? Di na boss. Chip, pangasim. No kasta ka itad mo si tatalukod ti biltbag mo. Win. Itad ko ti biltbag kao naglaon iti kwarta. Nalanjulta po di kwartang bagay. Nga? Ayawanan di kwarta paggatang ko iti abunaw. Kunak man no makita ti mapasamag iti masakbayan. Apay nga rod, di mo nakita ti mapasamag kan ka. Kunak man no nalaing ka, mamad no. Saan mo nga rod anapugpan ti mapasamag kan ka? Sorry ba kahit. Sana po na mamatuak. Ay, kung lang. Salbag ka, Ramon! Nagbalatakan ka ti mading aramidam.
Anya nga ita tinapasamag kan ka. Bakit? Agyaman ka, ta saan nakaapinatay di agtatakaw? Urnosam ti bagbagin. Si kamot lat pagbalat takan ti amin. Ay na, agsingsingpet kan, Ramon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.